танып, кыздарды чачынан тартып. Мектебиммен окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Мектебиммен окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Benim baldarım salın koştu. Ben bir insan aytım gelip, bizni ilgili üçün muğalimlik kesip, öte ıyık kesip, antkeni benim atam Salih Moldovay soğuş mezgilinde 6. klasını bütüp, gayra 7. klasında muğalim olma matematik. Andan keyin ben Baltetika institutunu bütüp, ben muğalim olayım ata, siz bolgansınız desem, tağdır eken 30 yıl Üçödön nomur 67. kesiplik liseyde muğalim olmuş dedim. Kesip benim için öte ıyık, öte bağlı, öte мәнілі. Ben айтайын деген, бұл жерде уағында Адылбай қара көрсем, сыртта тұрат, атақ ең бірінші ұшы жерде мектепті оқығандардың бірімемізді. Ал оқты бірлік орта мектеп бар еді. Андан кейін Финдің үкімасында салынған мектеп болды. Andan ki buna jarqırağan çoğun mektep düştü. Bu mektep gelecek için cana aytatan, direktör aytatan, gelecek için jakşı baldardı tərbiye alasın. Şu mektep bu jaşonun başadı. Baldar şu yerden klastaş kütür. Baldar şu yerden dost kütür. Gerek olsa baldar köy uçurlarda şu yerden gelecekteki iyi bölüp vakitini tabar. Şondan hurmatlı Arpatekler ayıldı turgundары біздің айылды кеңештің депутаттарының sunuşuменен, айылды turgundардың sunuşuменен, айылды ушул мектептің жамаатының sunuşuменен ушул мектепке Камчыбек Аматовтың аты ыйгарылып турат. Баягы бүгүнкү жашообуз эртең тарых дегендей, бул жигит бизден кичүү болгону менен менин замандашым болду. 18 жылдан ашуун ушул мектепте жетекчилик кызматта иштеди. Ал кишинин дагы аты татыктуу алып жүрүш үчүн анын балдары мугалим болушту. Ошондуктан мына жаңыдан ушул жамаатка, жаңы мектебиңер кут болсун. Эми баягы тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дегендей биз өзүбүз бир элбиз, бир журтпуз. Ушул айылдыктын бир нерсе менен айткым келет.
Kırgızda bir жақсы söz var. Tüшü çıltırak, içi kıltırak. Ansınarda tüшü жалтырады. Evi kolektifke 200'den жалтырап, суқтана тұрған күшті, білімді балдардың шығышына мен чын жүректен тілектеспін. İşinіздерге игілік, лектеріңіз жалпы елімізге құт болсын. Рахмат. Анда дагы демеуші